22-godišnji DJ Niki Romero nastupio je po prvi put u beogradskom klubu Magazin. Ovaj talentovani DJ bavi se Dutch muzikom koji u prevodu predstavlja holandski pop koji je jako popularan širom sveta. Mladi DJ nam je za početak otkrio kako se osjeća u Beogradu s obzirom na to da je prvi put u našoj prestonici. I really feel home, kind of. People are really nice. I mean, the club looks really good, and the city is really new, so it reminds me a little bit of the new cities in Holland. I don't know, the weather is great here. I mean, it's a little bit cold, but nice snow and stuff. Yeah, I really feel home. Niki nam je takođe otkrio da svoju muziku smatra vrlo energetičnom, ali i emotivnom. Uglavnom se sastoji od mešavine popa, elektrohausa i vokala. Ovaj Holanđanin imao je priliku da radi sa mnogim muzičkim zvezdama, kako DJ-evima, tako i pop pevačima. Otkrio nam je koliko mu je upravo takva saradnja pomogla da bude tu gde jeste. It's great if you have the opportunity. I work with David Guetta a lot now. I work with Tiesto. I work with Usher, with Madonna. I don't know. All people who are working in the top scene are actually really nice. Nice people, gentle, friendly, and really professional. So I'm really happy to have the choice to do this. Yeah, for sure. Mnogobrojni posetioci kluba Magazin uživali su u nastupu holandskog DJ-a do jutarnjih sati, a on je uspeo da celokupan klub digne na noge. Priznao je da su ga oduševili i Beograd i Beograđani i da će nas svakako ponovo posetiti. Za sada ga očekuje osvajanje američkog muzičkog tržišta, gde je i otputovao upravo posle ovog nastupa.